Makai ayu Tuhan dibatalah bagi karina totonu si muhuli sah bagi nai bagi disurakan sawir bagi metua tambah-tambah bagi rezekiku tengah-tengah jabun tagrina bagem kalim bubu puang kami gendang endah tuh gendang dukam kalim bubu puang kami adi pengadi kam landak labo kami bang sajangan sa zakari gumri kuras bukuna sir jabatan kari singatur kansa ia manguda atur gendang du. Pertama-tama kami ucapkan maneda kami selamat kam berdabu kenana ras lokam cawir metua edah gelah sampai sehat-sehat olah kena KIP murah rezekindu sehat kam na orang lain bagi kam begina ya Nege, nendu kerina kade-kade entah serhe kerina. Mulai dari pagi-pagi, mulai dari selatih ngayak gundari, lai sada pesi mulih-mulih, ngukuri kami encang eda kami. Makanya sehat, ingat-ingat du kerina kade-kade entah serhe. Bagaimana eda kami sedebatna, sada pe kam dobah. Bagai pekam permen kuduana permen rahana aku selamat kam jabu ngedungi adat ndu duana gelah jenda nari panjang kata tambah panjang jodoh ndu murah rezekindu olah rubat-rubatnya jadi jenda sehat-sehat kam turangku ulah nari selanam bala kam rukur-rukur panjang umur dulu. Zaman Tuhan ngayak gundari dari kita tedesi lakon dungi lakon pradatan perjabun kempu duana. Pertama lebih yang kuman bandu kam kalimbu kami tambar malam mergana kami anak berundus itu nantrem tapi ma bagai waktu kami merjabulit merenda tenahna man bangku si mantap kal kuakap tengah kali bubu man bangku mantap kal kuakap maka si kuda si mantap kuakap ku berikan ke man bandu buge nina merenda erjabu kam buat ndu ndaharandu bagai pe per bulan bas kam berjabwe pasangan we olah pindondu ke kelengena olah Arab kendu ke kelengena tapi rekatalah kaman pusuhndu bas ukurndu masing-masing kam duana iya ku buat man kelengenku. Tenda kami tergelar anak baru menteri ibas bangun mergana. Ijenda aku labo gedang-gedang rana cakap kue kutujukan man engkap permen kami sidi lagi Rasid beru bubu begitu pula dari anak beru jadi di sini kila cuman mau ngomong sama Dika mau memberitahukan sama Dika bikinlah yang terbaik terhadap kedua orang tua kita ya bikinlah lebih baik daripada kalim bubu kita bikinlah yang terbaik daripada puang kita begitu Dika sebab dari tadi udah banyak nasihat-nasihat nah kam nenaring kok begitu kira nasihat gontrem begitu jadi kila pe la gedang-gedang rana begitu mantupen kami sih beru ini khusus oke permen kam nggoni dungi peradatan du jadi jenda gonterm kari-karenta siruh maka pagi
siapa kai kadenta baik puang baik kalian bubu baik anak beru ertenah nanangi kam pedas kam roh permen kilana gua nyawa BGP selanjutnya man kam turangku kami begenda turangku kam go sukses ibas mengerjakan adat MK beberi kami maka selamat ucapkan kami man bandu turangku tentang begenca ngasap agung rana bujur ras menjojua kita kirina bujur kalau kendu kerneda iya asal kalau kendu kamu ikat kami gua pengikatna entah kai pagi kerja kalian buenda sing ngasup kak nukam dungi saja silakan nukam ngasup maka rekata kaman kami manggo bagaimana pangantabah rekata kam ulah kari kasih berat ngenca pangantabah lupa ka manggo ya walau kendu ya teguma dua anak kamras permain kujen kita ya jem maka ngosah kap anak beruta bermalam ngojen kakak kami Mama Melda sangat kam pejabukan anak Nande Melda panci katakan kam ngol cawer metua ibas kam cawer metue pengarapan kami kerina sembuyak seninandu bagai pe peragindu sehat-sehat kam jenanari kulebe bagai mkuagap man pengurun kami ancaman kam anak kami Melda bagai peras kela kami Satria Andika Setepu kam kuakap ngon skrina kita sejena menteksa kam stok lama walau pe gundari dengan idungi kerja adat du agap kam jabukan mana sehat kam adi tang-tang jabu jumpa nak diburuhan dilaki ningan ngolit encendai ngongerana ka tegundu sadalanan makana ngonambah anak buru kami kam temen kami selanan ni anak buru kerina anak buru menteri kami ertuah bayak aras simparlah kerina berikan di bata rezeki man bandu aras kesehatan sada persada ku tengah-tengah jabundu jadi aku pela buai kedangerana bujur ras menjuah-juah Tuhan si memberkati amin baik ibas nusur-nusur nama tawarena pe banci dengan kita pulung ibas singa nenda dem alu kriahan ras dem alu kejuah-juahan jadi dalam tapulung enda MK gunandungi peradatan anak kami Melda bagai pe kela Pak Sagundari ngomeku perdate kendai mehuli perdalinanna labulit alang abadna adi pedah ningen kuakap ngomendai melala ya lo kendu jana ope lenga pedah enda ipeseh man bandu enda ngom idalanindu alu muhuli sebab leben kam mempraktekkan pedah asangken pedalan adat enda ras ngaloken pedah-pedah jadi enda sada keistimewaan adi gelgeleda kam teori enda lebih sialoken tapi kam praktek langsung ke lapangan jadi adi kata pedah nendu adi aku secara pribadi ngomenda alokendu gelgel nari ibas kam meraktek kencak bas perjabundu saja ngencak kami kalimbu bundu larang ngadi-ngadi retoto segelahna perjabundue gedang murah rezeki anak-anak di tengah-tengah jabu peseh kerina surah-surana jana sadanari pedahku secara pribadi adikaikin kini tekendu dalanindu kaikin pantangan kini tekendu olah langgarndu sebab kita ngeluh adi semakin dekat aras di bata pasti simpar pasu-pasuna ku tengah-tengah jabundu
Jada sadanari kata persinget manbandu duana enda pengalaman si pernah kuida mungkin bas kutan tenda labolit tapi dehur kuta kami ahlit jadi enda olah hanya sebagai kata persinget ras kata ajar manbandu gelola sempat nenggo terjadi bagi rupana enda dah kam ceritana bagenda makana jendanari kula bepening kuda kam gomdung tugun duma bage sajangan cabas tugun sembuyak te pagi jam dalan kam rukur perobahi metia nandangi sukuta mediate olah ukur tanca siban nenggo jana ibas kam anak tenggo dung perdatena kamper sehat-sehatna murah rezekindu jaga kesehatan olam biasa menukuran geloh badone ndak kisah ngenca jadi bagepe manbandu anak bro kami sirulo maka ija kekurangan kami ibas kami gelarkan sukut enda ulah tama sangkut ku ukurndo enda jadikanlah jadi sangkut ku rezeki inta kerina dalam tas ajar-ajaran gelah ke depanna rejilena iban kerja ibas tengah-tengah jabu bangun berengana bagenda mekuakap janah ibas kurang lebihna mindo maaf kami janah resentabi manbandu ibas kini latihandu dibata sirdahin kujabundu sekalak-sekalak guna masu-masu pendahindu kerina gelah halu bage tuh kini melemen ate rah keriahan ukur si alo kendu bas jabundu kakupe si barem rebelas apa dengan kita nambah bas dungi peradatan anak ta makana toto kami jendanari kam perlu sehat-sehat kam olam berukur ainda sini nandu dai lagam ngor belas ai saja ikut kendu akap kami ngobrandal ijapa gir tenah kita terang sembuyang bagi petah terang anak ta je kita tampil bagi kuakap olah gari kerja kerjanya bagi kata nadai dunggo kerjaan du tendu lali rekedungan dan kita ngeloh dengang bas dunia indah bagi indah kuakap jadi tambah tolena manbandu kam separibanan dari bas depu kami dai ning kami bujur kata due ibas nazatan due dia bagi kuak kami terusus ndai main kam singlo perbiwin melala takkan kami bujur kami retoto mandi bata segala bikin kam kesehatan ras rezeki si simpar tambah tolena manbandu kam selagi kami kam kerina anak buru kami ijandai kam ngomreken kata ajar begepe singgu ampekan kami manbandu kam kai kekurangan ini kai pela berkurang agap kami sikap bandu kerina begepe ajar man anak kami dai bandu agap kami melala katakan kami bujur manbandu kerina tambah tolena man anak kami selamat kam ibas dungi peradatan jendanari klube olah membuat kam rukur kelengi orang kedua pihak si utama terutama tingkatkan silaturahmi artenah pagi kadedente merenda kam tak sekala re enda ya 4 bulan dia kumpu 4 na kam re bagenda pengharapan kami orang tuandu menda kau kata si gede-gede bahasa kunari bujur ras menjuah-juah kita gerina menjeliban tukang foto selit dengan kamu baluah bacis batin Siblias Metami lipat dulu minggu laku may kundak kene
nego turoyong anak beru kita karina si pesikap dahin kalimbu bunta nego turoyong beru nangin kita karina si dahi kendahin kalimbu bunta mari dage anak beru mari dage turang senina si persana arita si dahikan dage dahinta dahin kalimbu bunta si pesika dage dahinta dahin kalimbu bunta nego toroyong anak beru ulah pertewas andi pertewas lakal ban simbelang bekas nego toroyong beru nangin ulah pertewas andi pertewas lakal ban simbelang bekas mari dage anak beru mari dage beru nangin si persada arita si dahikan dage dahinta dahin kalimbu bunta si pesana dage dahinta dahin kalimbu bunta gotong royong gotong royong kerjasama gotong royong gulana lidahin serung tupung kerja gotong royong gelah lampas dahin tadi bas ulana irayu gelah lampas dahin tadi bas ulana irayu gotong royong gotong royong kerjasama gotong royong gulana lidahin serung dahikan dahin kalimbu gelah lampas dahin tadi mas ulana irayu gelah lampas dahin tadi mas ulana irayu nego toroyong anak beru ulah pertewas andi pertewas lakal ban simbalang bekas nego toroyong nandi nangin ulah pertewas andi pertewas lakal ban simbalang bekas mari dage nande nangin mari dage turang senina si persada arita si dahikan dage dahinta dahinta barmalam si pesika dage dahinta dahin kalimbu bunta gotong royong gotong royong nande nangin kerjasama gulana lidahin serung tupung kerja gotong royong gelah lampas dahin tadi mas ulana irayu gelah lampas dahin tadi mas ulana irayu gotong royong kerjasama gotong royong nande nangin kerjasama gulana lidahin serung tupung kerja gotong royong gelah lampas dahin tadi mas ulana irayu si persada dage arita anak
Rina. Iya, man madu kam sirzabatan, ko man siatur do gendang do. Iya, man kita kerena. Sajangan saat terseng bagai dengar kini beluhun kami. Makaman bandu kam krina anak peru kami. Ulan hari tanggung-tanggung indu dahin siampaikan kami nandangi kam. Radu siajar-ajaran kita. Makalit pe pagi perjumpaan tasi bagenda rupana. Tambah pagi kini resadahan realita. Tambah tunggungna. Sada kita krina sawir kita metua. Man bandu kami sirzabatan atur gendang do. Saya sudah menjanjikan sama adik saya, Andika ini dia datang. Tapi tadi malam dia harus berangkat pesawat pertama tadi pagi untuk ke Jakarta. Jadi ketua menyampaikan permohonan maaf. Saya juga merasa bersalah karena janji saya menghadirkan. Tapi sudah hadir juga saya bawa Bendahara Umum PB Pendawa Bapak Haji Aji Karim ini. Jadi saya mengucapkan selamat berbahagia untuk adik saya yang tersayang ini. Karena dia juga ngantar undangannya langsung ke Medan. Saya berdoa semoga berbahagia kelak. Jangan menambah lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekjen Sumatera Utara yang telah mewakili Ketua PB Sumatera Utara yang telah memberikan kata nasihatnya kepada pengantin. Selanjutnya di sini pas pula baru hadir Bapak Ketua Kabupaten Bapak Haji Supardi SKM. Kami persilakan dengan hormat untuk memberikan sepatah dua patah kepada pengantin. Pengantinnya si Andika ini. Kita semua. Tama-tama yang saya hormati ini pengurus provinsi, Sekjen hadir Pak Edi, Pak Haji Karim, ini bendahara juga anggota DPR Sumut. Ini nggak pernahnya nih rezeki nih. Pak Elvin, calon anggota DPRI nomor urut 10 dari Partai Gerindra. Poro sedulur semuanya. Pendawa, Satria. Hari ini, oh Sri Kandi, waduh, ya tak ulangin, Pendawa, Satria, Sri Kandi, mantep, baru datang dikerjain lupa sama Sri Kandinya. Hari ini hari
terima kasih kepada Bapak Satria Andika Sitepu bersama istri saya Gusti Lili Roda Berbangun mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita senantiasa selamat dan dilindungi Tuhan. Amin, amin. Merdeka! Jadi untuk ucapan terima kasih sama sedulur, kami minta kedua melalui senyum sekalian. Jumpa duana minterkal ngaloi usuhku babaman Bandung endakal gundari kita enggo ersana pastel bagi si jumpa ras di Batam kam tepi mana teman geluhku kam mana ingat kuasa metua entaram kuina kadeng-kadenta ulah si ban pagi ia kecewa sayangku sayang sayang beregiting sayangku sayang sayang nantang nambarenda kita jumpa duana minterkal ngaloi musuhku babaman Bandung endakal gundari kita enggo ersana paskel kuakab aku bagi si jumpa ras di Batam kecewa kai pagi bana kata tenahna ras kita dua nandai kencang sayangku sayang sayang mama karo sayangku sayang sayang sayangku sayang sayang
kita jumpa duana minter kal ngaloi musuhku baba makaro endakal gundari kita enggo ersada paskel kuakam aku bagi si jumpa ras di batang kam kepibana teman geluhku kam menaingan kuasa metua daramku ida kade-kadenta ulah si ban pagi ya kecewa kai pagi mana kata tenahna ras kita dua nandahi kenta sayangku sayang mama Nanti bapak-bapaknya jam Srikandi. Belum joget ini dulu. Terus keliling terus gantian terus. Sini keliling. Sini. Terus musik balik tempat. Nah. Ayo gantian balik tempat. Mau joget laki-lakinya bisa. Nah, musik dulu. Terus. Udah, banyak kawannya, yuk gantian. Terus Bu, terus. Terus Bu, musik. Mau joget bapak-bapaknya nggak apa-apa, Bu, joget nih. Terus, balik tempat. Nah, musik. Musik Bu, musik. Ayo musik. Di belakang. Musik ke kanan, musik. Udah Bu, ya. Iya, siap nih coba. Udah terus yuk. Udah cepet. Satu acara lagi nih belum siap. Musik. Acara anak buru belum. Liga sikit. Acara adat belum siap. Satu acara lagi anak baru. Joget Pak Ji. Tangannya baik.
Jadi kami minta kepada saudara-saudara kalian, Tuhan, engkau kabanci pulung kita ibas jamburenda. Pertama-tama aku katakan manbandu turang kami, raheda kami, selamat kam dungi peratan si baru. Arahan kampen de tua, selamat ningkuman bandu, ngodung kerja turang kami enda. Amin giala bagi ukurndu turang eda nande. Guaban adik kita mendungo, bagaimana sekarang jangan tak turang, bakalar murah-murah, turang labumin. Labumin te kami nogan cakap ndu turang. Cuman guaban lengah beloh kami turang dura silih ndu. Makana olah tama-tama sangkut kukur ndu, tama-tama lah kesehatan ndu, kamarah edar de tua, aku pelabo gedang rana kata kue kata tambahan, buat dengan temanku sendalan dan sinabahisa. Makapkan tegun anak baru menteri ndu, tujukan kami langsung man permen kami, permen sangenggo ruh kam ndahi kami ku tanah gugung, tapi kainge maka ruh permenne sekalian dah bagi hati kami ras bibindu setuhuna rakiti-kitikan barenda lengadung perjabundu itadingkan silih karumargana maka enda warisindai ngonda sidungi alumhuli maka kampe sehat-sehat lah tindanari gihar rezeki sangap kam ngajarkan kempu duana gelah ia pe pagi suh bagi surah-surana sehingga rana kami sitak nari tambah kami manturangku setuhuna turangku lengabo jelas takna kami gua setuhuna Dundungi utang adat sumbaru enda, sehat-sehat kam terus ku lebih wari, murah rezeki indu. Bagi peman mami, sehat-sehat kam mami, lo manukurut kerina kai pe mami. Sehat-sehat kam terus ala bagi mami. Aku si barang segera bujur. Ralan alum mahuli, peradatan, agi kami, raheda kami. Selamat mami, godo, radak Dika, Maria Kuta mami, mama tua Maria Kuta sama mami. Maka selamat membantu mami, sampai sehat-sehat ya mami. Mandagi kami, Dika, eda kami selamat. Godung kandungi peradatan selaku kita kalak karo dekku. Jadi adi tanah kerja ida kami pe gom rusur kita jumpa jana toto kami mulai gundari seku depanna siat bejojo akan nenek sada jabu bagi pe mami Kerina, Amina, permen kami pe, pasu-pasu di bata, ke sekolah na, respe masa depan na. Jangan, minta maaf kami, dek, ibas, kuat, ibas, bahagia kali bubuta, tak kuat kamu, mungkin dek kekurangan, apa memang koteku jangan jadi pelajaran membantah ke depan adilit pagi
lakon bekerja atas sebagai darupana segala terulin bagi siban indah bas kami nari bujur man sekal nari man imbal kami buru ginting selamat ibas dungi beranata dan takbal dia dari kamu lebih sehat-sehat kamu olah bergelut kamu sedih dulu lalu ya makanya untuk kita sehat-sehat dia buat tutup murah minta dari Nepal sedih dupal tapi bagarian waktu kita lalu jumpa tapi bagai pelona lipal aku ipal du jeda Rani tapi kayak jeda dia bagaimana bicara tangan si bebel weda tagam kira nukur ke makanya mana anak kami jenda lating setuju aku akam anak garoh anak garenda tapi sajan jai jenda pak sana mana anak kami ras permen kami selamat kami sendungi peradat tentu sehat-sehat kam jenda narku lebih ortoto kami mempaudahan tu segala nakam dan kejujuan rezeki si simpar segala na pagi ngasuk kam kelengi emkap ngembu kami nakola kenca ainda benar pengharapan kami membantu segala na kemudian hari pe pagi ade banci pagi rejabu kumpuenda olah bagi kita bagi kuakam ainda mengkuakam permodalan tu ibas jaga kurangan na pagi sejajar kita segala na untuk sumuhuli bagi pendekam man anak buru kami sekelilingi kami engkau melalan engkau merbelas ibas kekurangan nindu sejajar-jaran kita jendana kurebe segala na baji terulin lid kerja bagi ibaskan kami terulin nasenda bagi pe ibas ja penglakondu suh mulai lebih nari supasenda ada pengidah kami kai peloli si kurang Bandung MK kami pemeren sekali kita semua senina aku jadi ning kami man ndika rasmelda selamat kami ibas kam dunia adat nakku ngosuh surah-surandu makana jenda nariku lebih sehat-sehat kam olah kena KIP bagi beras kempu kerinana sangat kam cari nakku endam toto kami nandendu jadi bagi peman senina kami enda pelah kam jenda nari kulbe kam sehat-sehat endam toto kami nggo terlaksana memang bandu ija nggo itumpak-tumpak andu lakon enda nggo sikap kerina enda pening kami bujur man bandu anak baru kami kerina dibatalah sir semulih ku tengah-tengah jabundu kerina jadi endam ning kami bujur ras menjuah-juah man banta kerina kam lebih anak baru kami bagi anak baru menteri kami tambah si kelengi kami senina kami sukut karo mergana baswaris sendah perlebih ning kami ngerana kami man kam bebi selamat ning kami anak ndu ngatakan caman bandu ibas dungi peradatan senina kami ras impal kami baswaris sendah begepe man bandu bagi kami ndika selamat ning kami membantu ibas ngudungi prada tendu bas waris sendah
tambah tolena adik gundari iblaskan kami mungkin lah yang kari masuk di akal kita kan gula pe la anterem naku mahaga kerjande amuhuli perjalanan na adi lenga kita beloh manaku langan terem reh kade-kadenta tapi reh pe kakadente ngumbahkan tuah iaman bandu endam si muhlina kampe kerina si pulung jenda maka tanda indu kami ise kami arah sambat bapa di kendar bahkan tua iya pernindu pagi basti piras bukules ise sereh ise silang jenda nari kulub bedika maka ngutang dulu punaku adi kita ngelobah kuta olah pertewas olah metuda olah maganjang rukur meriak ras kerida manusia si bas kutanta terlebih bas sekitar takrina kerja kami Tuhanlah balas sada bersada ku jabundu kata bahasa kunari bujur lagi bagaimana mantap Dipa, oke. Gua biasa. Iya, jadi gua nindu. Gue kata, lo kasih tak. Tukang foto beruginting kerina rata-rata, bekam kari. Hati-hati nih kudai. Iya, apain dengan lip sih? Iya. Jahit dulu kan merah mulih ikan jenina. Nindu ba